Letamo la Bloemhof ke la boraro ka bogolo mo nageng. Ga jaana mothamo wa lona o balelwa go diperesente di le 104. Seno ke jaaka letamo la Vaal le Penologa mme la pateletswa go bulelwa ga metsi, ntlha eo e amileng borakgwebo ba ba gaufi le noka. On the weekend when the water was as high as this, everybody cancelled and moved out because nobody can fish down here. They could stay here, but they couldn't fish. Water was too high. So economically, it also had a great effect on the tourism industry. Bao ba amegileng ba akaretsa borrapolasi. The farmers actually struggled to get all of their equipment out of the way, and severe damages could be had by the farmers. If your fields are flooded, if your pumps are flooded, then obviously there's felt damages, financial damages with regards to the flooding. Pete Mogamme ke mongwe wa batshwari ba ditlhapi mo Bloemhof. A re ka ntlha ya kelelo ya metsi e maatla ba palelwa ke go tshwara ditlhapi. Sale ke di itla mono mo a ke se ke be ke kreya le tlhapi e nosi. So ka go boa hela yana ke sa kreya next. Ba bothati ba kaya fa ba tsibusitse baagi ka nako. The community le ba dipolase le ba di mine ba ileng gore ba tametse the Vaal and Orange River systems ba ntse ba go tloga mo dibekeng tse di fetileng ba itsisiwe gore ba tlhokomele. Jaaka dipula di tsweletse go na mo nageng go solofetse fa methamo ya matamo e tlile go tlhatlogela pele. Patrick Dintwa, SABC News, Bloemhof.